وقد أوتيكم أواخر الأسبوع الماضي وجدتم فايدnya. Baik, الآن ربما سأكرر مرة ثانية ثم أقدم لكم الأسئلة. Next time. الموضوع نحن نعيش في القاهرة. الدرس الثاني نحن نعيش في القاهرة. الجزء الأول أنا أسكن في بيت بالقاهرة. في البيت طابق علوي وطابق سفلي. غرف النوم في الطابق العلوي. في الطابق السفلي غرفة الجلوس وغرفة المكتب وغرفة الأكل. نحن نجلس في غرفة الجلوس. ونأكل في غرفة الأكل. ونقرأ ونكتب وندرس في غرفة المكتب. حول بيتنا حديقة. عندنا بستاني يعمل في الحديقة. وفي البيت مطبخ كبير عندنا طباخة تطبخ لنا الطعام. نحن الآن في غرفة الأكل. هي غرفة كبيرة. معنا الآن السيد الحلبي وزوجته وابنته. نحن نجلس حول المائدة. طيب خلاص؟ ربما اليوم فقط أكرر مرة لأن طلبتم في البيت ربما 10 مرات أو زائد من ذلك. إذن اليوم فقط سأقدم لكم السؤال. كما ada من يستطيع يجيب السؤال ترفع يديك. السؤال الأول
mutakalimnya ila dhamir huwa. Man huwa. Sama. Alif man huwa. Man mutakalim man huwa. Siapa coba? Habibur Rahman. Man. Kata. Huwa al-ab. Al-ijabah sahih. Man huwa. Man ya'ishu fil Qahirah. Ismuhu Hasan. Man huwa al-ab. Masmuhu. Ismuhu Hasan. Hasan Nurah. Iya enggak? Ismu Hasan Murad? Man huwa? Man huwa? Baik, betul al-qira'ah. Istami'u wa nafsu. Man ya'ishu fil Qahirah. Hasan Murad. Hasan Murad. Man ya'ishu fil Qahirah. هذه القراءة الاستمرار من القراءة الماضية. من هو؟ نعم حسن مurad. طيب اسمك؟ طيب السؤال الثاني. Tabaqah fil bait. Baik, nanti masukin. Baik, Ajib. Tabaqah. Tabaqah ni atau tabakotan? Tabaqatun, tabakotan. Nah, uskuri. Tobik ulwi wa tobik sulli. Tobik ulwi wa tobik sulli. Ismuki? Baik, as-su'al tadi. Baik. السؤال الثاني أي غرفة في الطابق العلوي؟ نعم أنت. في الطابق العلوي غرف النوم. اسمك إيه؟ عجيب. ونقرأ ونكتب وندرس في ونقرأ وندرس في غرفة المكتب في غرفة المكتب. طيب الضمير يعود إلى ضمير نحن. طيب كيف بالنسبة إلى نغير الضمير بضمير أنا أجلس في غرفة الجلوس وأكل في
dua hamzah begini. Akulu. Baca panjang. Akhoza. Ya. Ya'khuzu ana. Ana akhuzu ana. Ana. Nah, karir. Ana ajlisu fi Bagaimana Bu? Ibu Rahmat, Pasar. Yajlisuna fi ghurfatil julus wa na'kuluna fi ghurfatil akli wa naqra'una wa yaktubuna wa yadrusuna fi ghurfatil maktab. Nah, yajlisun fi ghurfatil julus wa ya'kulun fi ghurfatil akal wa yadrusun fi ghurfatil maktab. Jadikan nugair bidomir Anti. iya, bidomir iya. Nah, kenapa? Nugair bidomir anti. Biasanya anti. Nah, Mariani. Anti tajlisina fi ghurfatil julus wa taqulina fi ghurfatil aql wa taqra'ina wa taktubina wa tadrusina fi ghurfatil maktab. Anti tajlisina fi ghurfatil julus wa taqulina fi ghurfatil akal wa taqulina wa taktubina wa tadrusina fi ghurfatil maktab. Nomor antum, tahu ayat. Antum tajlisuna fi ghurfatil julus wa ta'kuluna fi ghurfatil akli wa taqra'una wa taktubuna wa tadrusuna fi ghurfatil maktab. Yang pertama, nomor guna. Kunna Kunna yajlisna fi ghurfatil julus wa ya'kulna fi ghurfatil akl wa yaqra'na wa yaktubna wa yadrusna fi ghurfatil maktab. Minat taliban. Kataan ini sebentar saya kasih domiannya. Nah, Minas. Antunna. Rubama iza mukarrir faqat marratan tastati' tujiba su'al asal istilah anifan lakin lana wajadtum hadza al-malak wa takarrartum yumkin fil bait 10 marrat saja. Dan sudah itu saya kasih pesan kemarin sama ketuanya fil kirtos. Halas. Baru ke sana. Tidak bisa sudah kirim jaminan. Kertas lembar atau buku langsung? Fil kirtos. Kertas
Kama Inazinyola bin bait tobik waluri wa tobik susi. Berarti kita terjemahkan Desa fi baiti bin bait. Kita duduk di Bagaimana tadi Ghurfatul Maktab? Ghurfatul Maktab ruang meja. Meja ruangan. ruang nulis, ruang kerja. Ruang Kerja. Ruang kerja. bisa bantu saya? Kita ada di teksnya. Aku artis yang